Znači, što s viškom energije u fotonaponskoj elektrani? Ideja je, imamo energiju, imamo preveliku energiju koju ne možemo promijeniti u neku korisnu za nas, znači želimo je vratiti u mrežu. Sad, ajmo da je ipak ne vratimo. Mreža, znači, je spremnik i do sada smo uobičavali vraćati taj višak energije, predavati ga natrag u mrežu i možda bismo nešto dobili. Pratimo trendove i znamo da se to ne isplati. Financijski se to ne isplati više. I ide se u smjeru da se ne stimulira povrat u mrežu. Sad, ajmo vidjeti, idemo je negdje spremiti. I sad su se već razvili sustavi, o tome smo pričali, sa baterijama i sad oni mogu biti više ili manje integrirani u nekakve, ovi svi pravokutnici znači stupnjeve integracije takvih uređaja i uglavnom vi ćete dobiti crnu kutiju iz koje ćete preko nje uzimati energiju iz mreže, stavit ćete neke module na to i u kući ćete pretvarati energiju u korisne oblike, vama korisne, u međuvremenu ćete malo spremiti, malo ćete tek iznimno vraćati i to onda kad ćete vi odlučiti ili umjetna inteligencija. I sad ovo je važan slajd. Pogledajte, cijena energije varira i Europa, Hrvatskoj već, Europa, znači Europsko udruženje prijenosnih organizacija, se međusobno razmjenjuje i mi kupujemo energiju, prodajemo energiju, super. I sad vaši lokalni hepovci koji vam daju račun za struju, na kraju on će vam obračunati, kako? Tako da političari ostanu na izborima, pa će onda energija biti jeftina. Ali to više neće biti tako dugo kako je bilo do sada. Za pretpostaviti je da će u nekim zemljama to već je tako, ne tako daleko je Austrija u kojoj funkcionira. Vi ćete plaćati najjeftiniju energiju ako ćete pratiti tijek cijene energije na tržištu. I morat ćete se prilagođavati korištenjem energije upravo onda kada je ona jeftina i prodavati je onda kada je ona jeftina. Ok, i sad prva ideja, stavit ću velike baterije i stavit ću spremnike 100 kW, pa će to onda biti u kilovat satima 200 kW ili 300 kW, smislit ćete to nešto, pa ćete kupovati dok je jeftino i koristit ćete kasnije kad je skupo. Isto nije loša ideja. Do pred par godina ovo je bio nezamislivi scenarij. Danas su tržišno dobavljive jedinice 100-200 kW bez problema. Znači, jedan malo veći pogon si ovo može apsolutno priuštiti. Međutim, ja bih se sad vratio na temelj. Uvijek priču treba uvijek vraćati na temelj i to su inženjeri koji vraćaju priču u osnove, koji razmišljaju šta treba, ako je ovo jedan dijagram gdje nam se pokazuje kako smo nekada u jednoj staroj zgradi trošili energiju, ja kažem trošili, nismo je trošili, nego smo samo pretvarali u druge oblike, pazite na to. Znači imali smo zagrijanje, dominantnu primjenu, sad to se vjerojatno mijenja. Naši uvaženi arhitekti bi sigurno i na ovo imali možda primjedbe, ali ovo je jedan dijagram koji će nam dočarati da grijanje više nije dominantna primjena energije u našoj kući. I pojavilo se elektrovozilo. Toplovodu ćemo još uvijek se prati u toploj vodi, tu nećemo se od toga odustati i ove električne aparate ćemo možda sve više koristiti za razne stvari. I sad, izvor je mreža i sad snagu iz mreže, pa to smo se dogovorili da nije baš fora. I sad, znači, uzet ćemo iz okoliša, u redu, i uzet ćemo ono minimalno koliko moramo, ćemo uzeti ipak iz mreže. I sad, gdje možemo spremiti tu energiju? Kad je jeftina, kupim, kad je jeftina, koristim je kad je skupa. Prvo, ideja je baterija, baterije su skupe. Sljedeća ideja je 300 litarski spremnik vode. I sad, ja sam tu gore dal mali račun, i sad, naravno, čovjeku godina već to malo i zaboravi, ali otprilike 15 kW možete spremiti u 300 litarski spremnik vode. Vaši bojleri su 80 do 100 litara kućni, prema tome to je lijepa i respektivna baterija. Spremnik. Ova košta 2000 eura ili 1500, ide prema 1000, ali ovaj će još uvijek koštati puno jeftinije nego baterija. Da ne kažem o jednoj betonskoj ploči, nisko temperaturno grijanje, evo, to vjerojatno bi se i moglo i tako reći, uspoređivati sa cijenom. I sad, u redu, mi ćemo se koncentrirati ovdje na vodu. Šta ću ja napraviti? Prvi dio ću ubaciti u bateriju, klasičnu, ako je imam,
A drugi dio ću ubaciti tog viška energije u pripremu tople vode. Super. I sad šta će to konačno rezultirati? Zelena krivulja, ova donja, znači OS je snaga elektrane, a ovdje je udio lokalno proizvedene pa primijenjene energije ili pretvorene energije u vlastitom objektu. Ovo je samo elektrana, to je na jednoj kući sa 4 čovjeka, 4 osobe. Sljedeća je, ako dodamo bateriju, iskoristivost je lokalno proizvedene energije bolja. Iza toga je još, naravno, ako iskoristimo bateriju, fotonapon sa grijanjem tople vode samo, jel? Opet je dobra, a najbolje je ako koristimo i bateriju i grijanje tople vode. Znači to ne treba biti jako pametan da bi ove dijagrame mogao čovjek prokružiti. I sad, dobro, možemo vući vodu kroz cijevi, da skupimo tu malo energiju sa krova, ili možemo vući, ja ću reći, laički žice kroz kuću. I sad, zašto fotonaponski moduli, a ne vodeni kolektori? Nema cijevi, ušteda je u bakru, znači ipak je bakar, one vodiče jednostavnije proizvesti od ove cijevi i montirati na kraju krajeva. Fotonaponski moduli, što je učinkovitije, što je hladnije, to su učinkovitiji, proizvode i po oblačnom vremenu. I moramo priznati, ovdje će možda strojari skočiti, ali u principu tehnologija modula je zaista u razvoju. Kad smo se vratili pred nekog vremena, kad smo počeli, minus 12 godina, imali smo svega 200 vata moduli, danas su 460 vata u istom kućištu. Grijač uvijek zagrijava vodu, a ona voda iz sunčanog kolektora tek ako je spremni hladnije od nje. Dobro? Nema vodenih komponenta, nema glikola, nema smrzavanja, nema pucanja. Trajanje fotonaponskih modula je 20 do 25 godina danas. Da, pada im proizvodnja. Svi se trse da dokažu da im malo pada proizvodnja. I svakako povećavamo iskoristivost te energije koja je jedanput proizvedena, ne vraćamo je i nemamo gubitaka pri startu. Ne treba se ništa zagrijavati, nego odmah sva energija praktički, ono malo što se pogubi po vodičima je zanemarivo u usporedbi sa vodom. I cijene fotonaponskog modula su u padu, ma ništa nije u padu, sve će poskupiti, to ste sad svjesni. I ako pripremu tople vode kombinirate sa drugim sustavima, onda ćete te sustave moći tijekom ljeta kompletno isključiti. I to isto nije loše. Sad će neko reći, lošija je učinkovitost, ali pogledajte, tamo 2015. i 2025. Znači tamo je bilo 2,2 površine za istu snagu, ovdje je sad svega 1,5, 1,4 površine za istu snagu. To već je jako interesantno. U kojem smislu? 3 su glavne primjene i o svakoj ćemo posebno reći. Elektrana za pripremu tople vode, mrežna elektrana samo za pripremu tople vode i mrežna elektrana za i lokalnu pripremu tople vode i grijanje. Znači 3 tipična slučaja. Prvi slučaj, nemam fotonaponski sustav, želim ga. Nemam mreže, potpuno je otočna priča. Ok, svu energiju ću prebaciti u naš mali uređaj i taj naš mali uređaj ću priključiti ili na postojeći bojler ili na neki grijač u koji ću staviti spremnik. To je ono što u Dalmaciji imamo one crne bojlere vani, ali ok, i to nije loše, međutim ovo ipak je kulturnije za u kući. Znači tako izgleda takav jedan uređajčić, košta ništa, može se pogledati poslije pod pauzom vani. Primjena jednostavna, ovdje gore su naši ulazni kabeli i spojeni su na grijač. Grijač može biti običan bojler kako imamo u kući. Ne moramo kupovati poseban grijač, poseban spremnik. Isto tako, ako nije dovoljno, mi ćemo mu staviti izmjeničnu mrežu unutra. I tu je sad cool. Takvi uređači će vam dobiti suport od izmjenične mreže, tako da ćete vi reći kad hoćete imati toplu vodu i on će sam uključiti, nema sunca, moram malo prigrijati iz mreže. U redu, iskoristit ću to. Evo, a na kraju možete staviti 2, pa imate jedan komplet u vašem bojleru, vrlo zgodno. Može biti primjena samo u jednom stanu, a može biti i u više stanova. Ovo je samo za električare, par žica i stvar radi. Da je pametno,
naravno ne postoji uređaj koji nije pametan danas, sve je u nekakvim cloudovima. I ja bih ovdje samo jednu značajku rekao, a to je da je nezavisan na mreži, znači ne treba vam nijedan dokument od HEP-a. Ne morate čekati ni u jednom redu, nego samo to instalirate na svoju kuću i imate svoju energiju za pripremu tople vode. Ok, sljedeće, imam fotonaponski sustav, imam mrežnu elektranu, a želim upotrijebiti tu energiju za nešto drugo. Želim je lokalno primijeniti, a ne želim je baciti van natrag u mrežu. Sljedeći uređaj je ovaj tu, znači ne može biti jednostavniji, znači jedan grijač koji ubacujemo u sami spremnik i ovaj gore se najaše na ovu prirobnicu i to izgleda otprilike ovako montirano. Trik, koji je temeljni trik, znači to je patentirana priča, je u tome da se prije smjelo grickati sinusoidu, što je prouzrokovalo više harmonike u mreži, što mreža danas ne dozvoljava. Trik je napravljen tako da je sad određenim modulacijama struja sinusna i super za mrežu. Znači, totalno harmoničko izručenje je manje od 3%, što je onda dozvoljeno za primjenu u mreži. Ovdje sve što trebate shvatiti da bi energija išla u mrežu, ovo brojilo će to primijetiti i prebacit će ovom informaciju, hej, imam 200 vata koje mogu grijati vodu. U redu. Imam 300 vata, nemam ništa vata. Sva slobodna energija prije nego što ode u javnu mrežu bit će skrenuta u vaš bojler. Ovako to u tehnici izgleda, znači to je ovaj uređajčić dole. I sad ovo je s jednim, u prethodnom je bio s jednim grijačem, ovo je sa 2 grijača. U komunikaciji je isto pametan i sad ako želim još pametnije, odnosno ako želim iskoristiti to na postojećem bojleru, mogu. I to se onda uzimaju uređaji koji nemaju grijač integriran u sebe, pa onda to nešto ovako. Ali sad imam 2 sustava koje mogu riješiti, a to je priprema tople vode i grijanje prostora. Kako to funkcionira? Prvi dio pripremam toplu vodu, ok, imam viške energije, grijem prostor. Drugi strujni krug, znači 2 strujna kruga može posluživati ovakav uređaj. Pogledajte kako je to mala jedinica. Nema šta vidjeti. A sjetite se, vidjeli ste one 10 kW velike pretvarače koje vješaju vani po zidovima kao ruglo. No, može biti u otočnom, mrežnom i u baterijskom spremniku korištena, vrlo inteligentno. Naravno da postoje sve moguće aplikacije kako se ona koristi i sprema i par slajdova ili samo jedan, da malo izazovemo strojare. Znamo što je toplinska pumpa, ali ajmo vidjeti šta bi bili samo fotonaponski moduli i ovo je od firme koja ovo proizvodi, to je firma MyPV, dijagram u koji su stavili 100% troškovi za grijanje i 100% trošak investicije. I sad gore je toplinska pumpa 5 kW i ovdje su onda krivulje koje pokazuju koliko je jeftinija investicija, a koliko su manji troškovi za pripremu tople vode, odnosno za grijanje u postocima. I ovo su svi partneri koji su podržani. Znači, nije dovoljno da imaš uređaj, nego moraš raditi sa proizvođačima izmjenjivača koji su danas upotrebivi i koji su na mreži. Znači, oni moraju komunicirati i moraju se razgovarati. I ovo je zaključak. Znači, imamo 3 mogućnosti korištenja viške elektrane, samo izravno za toplu vodu, ako se radi o otočnom sustavu da niste priključeni na mrežu. Sljedeća je primjena viška elektrane samo za pripremu tople vode, a naravno i najlogičnije je za pripremu tople vode i grijanje prostora. To su tako jednostavni uređaji da sam ih ja danas donio u ovoj torbi. Manuala ima nešto sitno, ovo su moji kontakti, ko hoće može to snimiti sad, fotografirati. Ne grizemo, uvijek zapošljavamo mlade i pametne ljude. Ovo je priručnik koji imate prilike vani vidjeti, besplatan je, 7. izdanje, 12.000 komada smo podijelili do sada. Pogledajte ako vas interesira, a ovdje sam donio, nažalost ga nismo mogli sad vam podijeliti jer je u reizdanju priručnik električne instalacije
o svemu što vas o struji u niskom naponu može interesirati. Besplatan je, pratite naše stranice, na našim stranicama se registrirajte kad budete imali i dobit ćete priručnik. Za sad negdje u 6. 7. mjesecu bi trebalo izaći drugo izdanje. Evo, u 20 sekundi sam prekardašio. Dobro? Da. Evo, hvala vam na predavanju. Imamo pitanje iz publike. Razmišlja li se u industriji o aktivnom hlađenju FN modula? Može li to biti isplativo i je li u tome budućnost s obzirom na sve topliju klimu? Da, pitanje je dobro. Moduli su najučinkovitiji kad su što hladniji, pa bi se možda hlađenjem modula mogla dobiti neka energija opet van, uzimanje energije, vođenje u nekakve druge sustave. Bilo je tu pokušaja, vrijednih pokušaja, ali zapravo ne i dovedenih do komercijalnih primjena, koliko je meni poznato, a naravno ja nisam svu pamet svijeta popio, tako da vam ovdje mogu reći koliko je meni poznato, nema komercijalnog rješenja koje bi, evo, da ga ja sad stavim u proizvodni program, da ga prodajem. Evo, pita neko iz publike, možete li vratiti onaj slajd sa kontaktom? Sa kontaktom može, evo, naravno. Uvijek. Ali i na šakovim stranicama ćete naći isto i kontakt i mail, znači nije problem. Evo, također, pitanje, ovo je kao rješenje zapravo za zimski period, kad je proizvodnja isto dosta manja. Da, ovako, znači kad govorimo o grijanju, onda naravno da s jednim viškom nećete pokriti cijelu potrebu tople vode u zimi. Znači za grijanje prostora. Ali ako vam je elektrana dovoljno velika, onda ćete i to moći napraviti. Tu su sad uvijek kombinacije. Znači kombinacija ovo tu plus jedna toplinska pumpa, toplinska crpka, to bi moglo biti optimalna kombinacija. Ali tu se onda moraju strojari uključiti u razmišljanje. Znači ovo je prikazano, ono je jedan dijagram prije, prikazano da je samo ovaj način rada, ali morate imati veću elektranu. Znači tada ako imate veću elektranu možete pokriti, da, i kad bude oblačno, vi ćete uzimati energiju. Nije problem. A u odnosu na ovu primjerice dizalicu topline koja ima koeficijent 3 ili 4, koliko već? Da, to vas pozivam sve da odete na strane od ovih uređaja i pogledate, sad ne moju interpretaciju koja neće biti savršena, nego na našim stranicama pod tim uređajima je objasnjeno koliko je ovaj sustav u usporedbi s ovim kopom, Njemci imaju Jahres Vergleichszahl, ovako nešto, jedan koeficijent koji uzima u realnom svijetu učinkovitost sustava i pročitajte si i uvjerite se da je ovo bolje od dizalice topline. I sad, ko to ne vjeruje, ja sad to ne bih mogao ovdje sigurno elaborirati, ali pročitajte tamo pa ćete vidjeti da li vam se to sviđa ili ne objašnjenje. Može, hvala, svakako ćemo pročitati. Može.